Yuk. Loyang nang apa tega sampai gawe sengsara apa kalening sumpah janji arep setia najan renge semut jariku arep nipuri arep nurut cumaning kakang siji loyang nang apa tega Papa Bina tinggal luhur wae tinggal luhur jadi wae ya saudara mana Palura Soleh mana go bengi atis awan hilang karena cinta lingkung alasan karena wong tua padahal siragan pada oh ya angin kumbang bengi atis awan hilang alasan karena lingkungan cintane kanggo dagangan oh 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 yang loyang nang apa tega Bapak Pembina mending ning dhuwur bae karo Kang Kaje yuk Kang Manyo cinta kayak angin kumbang bengi atis awan hilang alasan karena lingkungan cinta deh kanggo dagangan oh 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 ya rela hancur harga diri alasan karena materi cinta nih bukan padahal siragan pada oh 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 yang loyang nang apa tega si Jemaningar asik Ibu Mahnya sing duet hah? Oh iya terus ya siap cinta kayak angin kumbang bengi atis awan hilang alasan karena lingkungan cinta nih kanggo dagangan yeah oh 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 terus rela hancur harga diri karena imbalan materi alasan karena wong tua padahal senokan pada oh 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 iya loyang nang apa tega wis susah apa
talening sumpah janji arep setia najan ning lenge semut jareku arep nipuri arep pasrah arep nurut cuma ning kakang siji doyan nang apa tega